Umurambo w'umugore w'imyaka 45 witwa Ingabire Nadine bivugwa ko yari indaya wasanzwe mu cyumba cy'inzu ikodeshwa n'abashaka kuryama ari byo twita lodge, hakekwa ko yishwe n'abagabo babiri. Ikaze mu makuru y'Ikinyarwanda mugiye kugezwaho nanjye Isingizwe Edith, turi kuri Menya Empire. Ibi byabereye ahazwi nka SODOMA mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gikondo mu kagari ka Nserege mu mudugudu wa Marembo. Abasanzwe bagenda banakuraho bavuga ko umugore yarasanzwe ari indaya ko ndetse yaherukaga kugaragara ari kumwe n'abagabo babiri. Umwe yagize ati umukobwa ukora hariya mu kabari yagarutse ataka ngo umuntu arapfuye. Ngiye bakinguyeho gato ndungurutsemo, sinzi ukuntu narebye munsi y'igitanda mbona aryamye yubitse inda. Nishuka yari izirikishije amaguru, mu kanwa naho yavuyemo amaraso. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzirewe Lasi yahamije ayo makuru ko mu gitondo bamenye ko hari umugore witwa Ingabire Nadine yapfiriye muri lodge. Ati polisi ndetse na RIB n'izindi nzego twageze ahabereye ubwo bwicanyi. CIP Gahonzire yavuze ko hafashwe ibimenyetso bya gihanga, umurambo ujyanwa ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo usuzumwe. Ati iperereza ryatangiye ngo hamenyekane icyateye urupfu rwe ndetse ibikorwa byo gushakisha ababikoze byatangiye. Aya yari amakuru y'Ikinyarwanda mugezweho nanjye Isingizwe Edith, turi kuri Menya Empire. Tuzasubira ubutaha. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye cyane.